U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, današnji sveti praznik jedan je od velikih gospodnjih praznika, kako ih nazivamo, u toku bogoslužbene godine. Božić ili rođenje Hristovo, Paska ili Vaskrsenje Hristovo i današnji praznik, tri su najveća gospodnja praznika. Šta u stvari, ili bolje reći koga danas proslavljamo? Već sam naziv praznika, kako onaj, recimo, službeni, crkveni, tradicionalno crkveni, tako i onaj obično skraćeni, narodni ili narodski, uvek nam ukazuju na to koga i šta praznujemo. Tako je i sa ovim današnjim svetim praznikom. Zove se u bogoslužbenim knjigama crkve praznikom Pedesetnice, to jest 50. dana od Vaskrsenja Hristovoga. Danas smo upravo iz knjige Dela apostolskih, to jest prve, najranije istorije crkve, pisane od strane apostola i evanđelista Luke, već sredinom prvog veka, ili možda u drugoj polovini prvog veka po Hristu, saznajemo povest o tome kako je bio ostvaren događaj koji danas praznujemo. I taj njegov izveštaj, ta povest počinje rečima: a kada se navrši 50 dana od Paske, od Vaskrsenja. Zato je, dakle, Pedesetnica. Proslavljamo, u stvari, Vaskrsoga Gospoda i danas, i zato što je nedeljni dan, dan Vaskrsenja, ali i zato što je on po Vaskrsenju u toku 50 dana javljao se vidljivo i opipljivo mnoštvu svojih učenika, ponekad pojedinačno ili u manjim grupama, nekada 12 apostola, ponekada širem broju učenika i vernika, a jednom prilikom, svedoči nam Sveto pismo, i pred 500 otprilike hrišćana, ranih hrišćana, gde karakteristično dodaje Sveti pisac, mnogi od njih su živi i danas. Znači u vreme kada je pisano evanđelje, mnogi od tih koji su videli Vaskrsovog Gospoda još su bili živi. Tako se objašnjava i činjenica da oni koji su se na smrt uplašili prilikom smrtne presude, izvršenja smrtne kazne raspećem nad Gospodom, svi su se razbežali, osim najmlađeg među njima, Jovana Bogoslova, presvete Bogorodice i žena mironosica. I to kad kažu da žene imaju manju vrednost u hrišćanstvu je najobičnija glupost, da dozvolite takav izraz. Te prve hrišćanke, žene, nisu se razbežale, a apostoli svi osim jednoga. Toliko o tome ko je tu bio u tom trenutku hrabriji i odvažniji i, ako hoćete, duhovno muževniji. Međutim, ti isti, kako apostoli, tako i svi ostali, koji su bili razočarani, ogorčeni, izgubili svaku nadu i veru čak, govoreći: mi smo se nadali da je on onaj koji će nas spasti, koji će spasti Izraelja, a eto i njega je smrt progutala. Kasnije, međutim, doživevši njegova javljanja po Vaskrsenju, ostaju toliko hrabri da su mučenički svoj život opet svi osim jednoga položili za Hrista. To je, dakle, sadržaj ovog perioda, Pedesetnice, kako se nazivaju ovi dani
od Vaskrsa do danas. Ali danas u taj završni veliki dan Pedesetnice proslavlja se, i to je drugi naziv praznika, specijalno silazak Duha Svetoga na crkvu, na ranu prvobitnu crkvu, a preko crkve i na sav svet, svu vaseljenu, svu tvorevinu Božiju, šta više. Zato se ovaj praznik paralelno naziva i praznikom silaska Duha Svetoga. Moglo bi se i preciznije reći da je to praznik, dan na koji sam Hristos Gospod od Oca Nebeskoga pa sobom, svojim dejstvom, šalje Duha Svetoga u svet. Ne na isti način kako je on došao u svet, postavši čovek, nego kao treće lice Svete Trojice koje osvećuje, usavršava, kruniše svu dotadašnju Božju stvaralačku, tvoračku delatnost i njegov plan o spasenju sveta. On ga šalje u svet, preko njega sam Otac Nebeski ga šalje u svet, ali kao što rekosmo, Duh Sveti nije postao čovek. Ipak na današnji dan on se javlja pred ljudima u vidljivom obliku. Ne onakav kakav jeste po svojoj božanskoj prirodi, jer je ona nedostupna i ljudskom pogledu, i ljudskom umovanju, i bilo kakvom ljudskom doživljaju i iskustvu. Nego se javlja na način kojim je on realno prisutan i delatan, ali koji je dostupan za čoveka kao stvoreno ograničeno biće. Javlja se u vidu nekog ogromnog plamena, ogromnog ognja. Oganj, dakle, simbol je Duha Svetova. Duh Sveti se javlja kao neki neopisivi plamen, ali to nije materijalni plamen, to nije materijalna vatra. To je sam Duh Sveti i on tim ognjem, a to je u stvari njegova blagodat, njegova sila, njegova energija, njegova ljubav, svedoči sebe pred ljudima i pred svetom i daruje sebe, ili još preciznije, sam Bog Otac kroz Sina Gospoda Hrista daruje Duha Svetoga svetu. Iz tog ognja, te vatre, tog tajanstvenog plamena, kako ga vide apostoli i kako ga doživljavaju, izdvajaju se, kaže evanđelist, kao neki plameni jezici. Znači, taj jedinstveni oganj se na neki način razdeljuje. To je vidljiva slika stvarnosti života crkve u svetu. Jedan je Duh Sveti, jedna je blagodat Božja i Duha Svetoga, ali ona se projavljuje kroz nebrojene blagodatne darove, kroz dar duhovne mudrosti, bogopoznanja, bogonadahnutosti, svetosti, čudotvorenja, isceljivanja bolesti i tako dalje. Moglo bi se nabrajati satima. I tako Gospod ostvaruje jednu čudesnu tajnu. To nam govori kondak, to jest druga svečana himna današnjeg praznika, gde se kaže da je nekada kada su ljudi u svojoj gordosti i u svom bezumlju rekli sagradit ćemo mi kulu visoku do neba, prkoseći Bogu. To je povest, starozavetna povest poznata o građenju kule Vavilonske. I tada, kaže Sveto pismo Staroga Zaveta, Gospod dotada jedinstveni jezik ljudskog roda razdeli na razne jezike. I oni ne samo što nisu više mogli da grade svoju kulu kao spomenik svoje gordosti i prkosa Bogu, nego nisu više mogli ni jedni druge da razumeju, govoreći raznim jezicima i postajući na taj način različiti narodi, tuđi jedni od drugima, a do tada su svi bili jedan Božji narod,
tako postaje tužna istorija ogrehovljenog čovečanstva, gdje ne samo što niko nikoga ne razume, nego svi protiv svih ratuju i ne samo što malo ko koga voli, nego većina sve druge mrzi. I to je, nažalost, realnost sveta od tada. Čak je i danas kod onih koji Hrista ne priznaju i ne primaju u sebe. Samo u Hristu i u crkvi njegovoj moguće istinski mir, jer mir Božji u crkvi prethodi miru ljudskome, miru među ljudima. Bez mira Božjega, takozvani mir, samo je priprema za nove ratove, što vidimo i u naše dane. Dakle, isti Gospod, istom silom Duha Svetoga, sada na današnji praznik, kaže crkveni pesnik, bogonadahnuto, razdeljuje te tajanstvene, duhovne, ognjene jezike. Teologija crkve nas uči da je to nerazdeljivo razdeljivanje. Duh Sveti uvek ostaje jedan, blagodat njegova jedna, ali razdaje se svakome pojedinačno i to se slikovito vidi tim razdeljivanjem ognja pedesetnice na razne vidljive ognjene jezike, od kojih svaki silazi na posebnu ljudsku ličnost, osvećuje je, obasjava, ozarava, ne s polja, nego iznutra, preobražavajući čitavo čovekovo biće, pretvarajući čoveka od zemaljskog u nebesko biće, od smrtnog u besmrtno, od grešnika u svetitelja, od prostog ribara u apostola Hristovog, između ostalog. Tako, tim činom, prividnim razdeljivanjem, Gospod, kaže se dalje, ujedinjuje ponovo sve ljude i narode. Duh Sveti se manifestuje već tim prvim svojim najvećim bogojavljenjem u istoriji, kao treće lice Svete Trojice, koji ujedinjujući ljude i narode stvara svekoliko ustrojstvo crkve svoje. Crkva je uvek jedna, zato što je Gospod u Svetoj Trojici jedan, tako i mi govorimo o raznim zasebnim crkvama, srpska, ruska, grčka i tako dalje. Ali je crkva u suštini uvek jedna, kao što je jedan Duh Sveti, a razdeljuje se na mnogo ognjenih jezika. Tako i sve te pomesne crkve, kako ih zovemo, su jedna, jedina i nerazdeljiva crkva Hristova. To treba danas istaći, kada mnogi ljudi koji malo šta znaju, većina možda i ništa ne zna o crkvi, sude nerazumno o pitanjima crkve, bave se pitanjem crkvenog jedinstva, ne razumevajući uopšte o čemu govore. To naravno ne čine verni sinovi i kćeri crkve, jer oni znaju da crkva jeste stup i tvrđava istine, da je nepogrešiva, baš zato što je sva ona i sve u njoj ispunjeno Duhom Svetim. Duhom Svetim živi i diše sva tvorevina, Duhom Svetim postoji crkva Hristova, Duhom Svetim svako od nas je i hrišćanin. Ne može se biti sa Hristom ako nismo u Duhu Svetome, ali ne možemo biti ni u Duhu Svetome ako nismo Hristovi, ako nismo hristonosci, a to i znači reč hrišćanin. Isto je biti duhovan čovjek i biti pravi hrišćanin. Danas često čujemo da je neko duhovan ili spiritualan, a po time se u stvari misli da je inteligentan i ništa više. Čovjek može biti ne inteligentan, nego višestruki genije, ali ako nema Hrista u sebi, nema Duha Svetog u sebi, on je u stvari izgubljen. I ne samo što nije duhovan, nego je i duh njegov ukaljan nekom telesnošću ogrehovljenom, jer obična telesna priroda naša nije po sebi greh, ali telesno umovanje, grehovno umovanje jeste greh i izvor svakoga greha.
Oprostite mi što sam toliko dugo i možda ne uvek dostupno objašnjavao smisao ovog praznika, ali moramo znati da kroz praznike, kroz bogosluženje, kroz crkvene pesme, himne i molitve, mi u stvari upoznajemo veru i teologiju naše crkve. Nećemo je saznati iz novina, iz medija. Često ćemo saznati sve naopako, sve neistinito iz tog javnog diskursa onih koji nemaju iskustvo Duha Svetoga, nemaju iskustvo života kroz sve te tajne u crkvi, sve te tajne od krštenja do svetog pričešća, pa i najmanje osvećenje vode, bilo šta drugo, najobičniji blagoslov sveštenikov. Sve to dovodi Duha Svetoga na nas i u nas. I zato je u crkvi sve sveto tajinsko. Ili kako danas demonstrirajući učenjac vole da kažu, sve sakramentalno, misterijsko. Tako i mi, braćo i sestre, ako iskreno praznujemo danas svom dušom, ne formalno, ne samo ispunjavajući tradicije i običaje, nego iz najdublje duhovne potrebe našega bića, i ako nam ova zelena trava po hramu, koja se danas u hramovima nalazi, bude znak upravo koji nas podsjeća na život, na životnu silu koju Duh Sveti jedini daje svemu ljudskome rodu. I ako nas i obična vatra koju gledamo ne podsjeća na duhovni oganj Duha Svetoga, ili voda koju pijemo, ako nas ne podsjeća na onu vodu živu kojom je Gospod Hristos u svojoj besedi simbolično označio Duha Svetoga, onda u stvari i ne praznujemo. Ja se nadam i verujem i molim da nam Bog da uvek svoga Duha Svetoga, da ga praznujemo dostojno, sa blagodarnošću, za sve neizbrojive darove njegove, kojih nismo dostojni najčešće, ali on po svojoj neizmernoj milosti i ljubavi obasipa sve nas i priziva na takav život sve ljude bez izuzetka. One rđave da postanu dobri, dobre da postanu još bolji, a one koji su sveti da budu primjer svima nama ostalima. Srećan i blagosloven praznik svima vama i Gospod Duhom Svetim sve da nas blagoslovi. Amin.